Ka Voice of the People Party hene kasngi kalalit panyakendu ya menteri ketenat puli puthi ke jela urakam isang ma halor ka jing baki samla kia kendu namar ka isu CUET. Katkum kajing plat kubor na kaliang u Dr. Rusevan Shangpliang, member VPP Media Cell, ulaong baka parti da kajing sengukia kalapan pau ha u menteri ya kajing ekipabun baki samla kia kendu na kadau jung ka CUET. Te kumbangi lapan pau bat ngila dawa hadian mengi tu jing huri hira. Hani exam CET joki undergraduates ke belalong menangani tayo beladep. Te nakalian juga Voice of the People Party mentakas ni ke arah praterik jung penai mi arti arusau. Ngelayo beli kendu iu menteri pada pek yang ketan pulih putih berakam iki sama. Banglayo berpersengau iu jing bagi kena kejungi lihat kendu. Kita kena ke belek ke exam CET. Bat kumjuru kita kena ke beladuk benyelek kena ke exam. Te kalau ke bos nusi beni bana kalian juga state government ru hadu mata. Kang pat le ai. Nak kalian juga parti nimla suban up bang dalek banyak kendu. Bat hakani kecing lek. Nilayo ru ban pensengau hu. Ya kecing jong kita kena ke pemio yelek SUT. Bat ke admission juki ke baraya mata for college. Nama oi nitip ba kita college ki bala penyiasat saya admission tambah bon kikmi pa bagi kena kila dap dak pisal marbalai kim su thu su thau ya tak jinya jong tak admission mar papri ki bon hi na ki bladu ni le exam city kila bo ki ha ji do kata ta dan nak tak ada nak len ke parti nila pen syai su menteri bakani kadang kakam ke bekerki bola dei belai halor kan kakam bak sarkar Kelariban kita peta ski college betul berawai kita lah makin penbiang ni admission makin sim pensional rim yang perung kena ki college dah ka marks lah ni percentage ke bakio ke class 12 bahkan ni kadi belum nak kita berkhot ki college bat kenang ba kita ki badu penyo ya ka badu penyele ka CET ru kinyo admission lang bat ki bayele ya karu kinyo admission lang dan kalian tu menteri badipe ya tetap perlu putih ulah kular ba unpej kena kakam bat mila banjur ba unsim kia bat le penkloino ya ke ba di berle dan nakala parti ngi sepej ke benja hari ni sini berman